Utong Sikot Karbi Anglong Autonomous Council ahin penjong si 100B along le jor ponlong le pulote hithi iroi angbong adai kidowek abang pu aphan nep ingnang si ingsai nang ji pusi Karbi Student Association ahin pen jongpon 10,434 square kilometer along leke ahem pu ke Karbi Anglong Autonomous Council hello Karbi Anglong along le ahem pu Karbi Anglong Autonomous Council hello pulutante Autonomous Council tum chini dun de pin pen kosong ci Karbi Anglong along le ciri ngobore isi manggume me ningta jangji me kasi ningge jangji ki manggu nangkok la pela bang so press meet ki hanangkok alam thegile hello patumi hejo social media long isi ini ada alu viral ho je Karbi Anglong Autonomous Council pen ciri bharu isi mane anaga tum hante konde sikla hala bangso alo viral that pen ini tum Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue IEM alam ni reply lo je la bangso documents ka fake documents kulutante alang ni tum prabjin pen mate apor pana hok hi pin pen kini abje ja kongdo la pen halaso documents through di ada memo number do da receipt copy hai do hala bangso te bala alang itu nepun ate non son Karbi Anglong Autonomous Council han parju je pin pen lason achiri along le pana hokbom bolong tante lake mo kibang gilang nike Karbi Anglong along le kon momji la pen isi kimang humi alam mang gilalo non la bangso press meet hanan koke patumi social media la hala bangso documents ka viral wait alam lagi hello hala bangso jiri pharo isi along le Karbi Anglong Autonomous Council dan dipon lake lengri au son of semtem au lo memo number Karbi Anglong Autonomous Council reference allotment 213 part 11 lapen ningkan suri na ikoy dag number 10 lapen moja jamunapar block 1 non kimang humi alam ke lason thot adag number lason thot ablog puthot lam kinang tanilo non hadak mangke Angelina Yanthau son of Miao Thungo memo number ke ka reference allotment 217 part 11 2020 lapen block 1 no lapen moja maka jamuna pado lasi same dag number 10 isi vera dag number of si bahini me doko isi vera dag number of si lengri au anta chiri pharo si pidalo Angelina Yanthan anta chiri pharo si pidalo isi vera dag long si isi ver moja long si lasi mangku me lagi lasi jong si lengri au documents tong kichok chima ma Angelina Yanthan documents tong kichok chima kalau bang sinon mangke fake documents Karbi Anglong Autonomous Council buku athe board document long ta adag number ke sibe dag number sibe to mangke dag number Angelina Yanthau along ta dag number 10 moja ta jamunapa lapen patumi he jom ka viral Karbi Anglong Autonomous Council ki people along le paklan kon lengri along ta dag number 10 lapen moja ta jamunapa lapen area bangke na horjang area lasi Karbi Anglong Autonomous Council tum jini tum de pin den komane jong ti la bangso Karbi Anglong along le ko jorong ke body da komane aro to ko thai bune mane amondo to ko thai bune ate settlement mate longle ahin ge settlement department si lakon ko lasi Autonomous Council pe la bangso alam putak jini tum de silang land and revenue em puno alang le tum jini tum de tum te take klandak no daki komane aro komane amondo take labangso affect document ka silam si naga tuhan jiri pharo si ka job ka bor ido lasi non niltum Karbi lochole sompen niltum ka demand ji kelalo prabjin pe labangso ake chok je ke kem ve ka phan ni trok siang bong nepsi ratang nu paklang thegang ji je labangso alam ke kem ve kumalo labangso sai ke kem ve kumalo paklang thegang ji jiri pharo si ba khai phan Karbi Anglong Autonomous Council amen enlor ka si ki kipon ke langso gri lagi ini tum ciparo kala ini tum 10,434 square kilometer nang iduna lapen inci si da tum bang so bibi bro
Pulutan te non son lengri au anta ciri pharo sipidet with same dark number. Angelina yang khan anta ciri pharo sipidet with same dark number. Mangkubi me dake. Isiber a dark number om si ciri pharo sipi. Kopi lam lo. Karbiang long arat jubok tong tingma. Karbiang long arok itu a social organization, student organization jubok tong tingma. Isiber a dark number om si so sinan ciri pharo sipi theko. Pasi Angelina yang khan dokumento fake ma mate lengri au dokumento fake do. Kata mahu me, asi non, labang so press meet kan kasi tum ke, ini tum long le ba cepat hong ne, jadi baru si long le tum sumar cina malam kali, lapen non apunar, boleh ini छोटा लेंगे lapen, bawa jangan sign on, lahor jan kurkuti na, jadi tum kaciniya tengke, kumhane settlement department kan kacira doko, fake document kaciram topik kusini, lasi non prabjin pe hala fake document kaciram topan. La duplicate pata non duplicate agreement hai salam do asi duplicate pata salam phan non amar karbilo termas council pen neve kali athe non la bangso patimi kitang khamaru tara duplicate ta thega mune mate karbilo termas council ka jorte ta thega mune athe amunit attempt ma bahine doko lasi hobo lengri au bang duplicate patame Angelina yang khana ke original veku ahoglam ke lasi la bangso alu tame media tu dipakran kami Angelina yang kana dokumen te kapre lapen lengri au dokumen te kapre anta langdam kami dokon ke dak nomor nang isibe dak nomor ta isibe moja ta isibe lapen area tangka nomor area lasida ke kacoklen kecok cekit hek lolo lasi itu karbino termas council authority tum ke bang tum ke chidi ne kudat lo bulutante dak ya kecok cekit settlement department me dobeto lasi normal ini tum manpen itu karbino termas council sar tubiram ronghan lapen omosin tiso prabjin pen labang so fake dokumen kaselam atum kacira blok doan tuhan non ni droksian bong nepsi alang tuman ratang nu paktangan ji ati alang ni tuman lo karbiang lo along ni kacu georgia tu nomon pitame asi jongsi labang so jadi krosi along ni kacu georgia chong blokta ini tum authority karbiang lo termas council authority benta asap sob kacera blok dudun kok botante alang ni kangkal bangke inside kan si itu pinikar dilo chola song ni penjipon lasi media tu tame labang so abirta sudah masih pakanan ji athe kar dilo chola song ni ningkan man tame ahoya duipen cengok ini tum karbiang long le ba khai pan jorong le arhon karbiang khai karbiang rat pan ke than ani kan tim ke than atu pinat lasi ini tum mangke ba khai pan long le jorong le awareness camp before ini tum bang nikan border area itu celangna po lapu ke itu otonomas council mati revenue department ke joy pen ba sopan ciri long le jor itu samuni ci pe lasi itu karbiang khai to mata lati samuni le ini tum long le ba kan tipa ke joy le non ciri pharo siben nang rak ke tangka pe jelade ini ke kan ni Masih bangsa ciri harus si along le koma so jorma koson si dan nomor isibe dong le bahini men do koma la ni drop si along tali pe koma ke chok cemara pan mane settlement department no ero mondol mate karbilong termas council authority atum hatame nebbe kan hitung kan do chole song ahi ben pila masuk media lo pangdang